Hello friends, nabon chawin ni khupha chule zan pha salam ka hin bolove tuni pha na hin ina seiji ma bangwa zirbam lang la tamenglong district lang ho thu su hin update ki ta hitin tuni ni khu ni dan pungli ni dan li ni hla lam vela chun phaitul khusung hi phaitul khusunga chengpu kai sim ama he Kuklen police na tong ana hi in ai wangan ama hi ain mon hi lamlian pam cha hi in ungli ni dan li vela chu e san te hin thip be cha hungwa ain hi ana ha lo hin e chen hal na wa hi khumi pi te ho fel dom chi ho chun ga chi wa e chi ain hal chu aga phel mit zo we om dan hi thip be cha hung lu wa hin sepai Center for Songma Samrai for ho BSF CRPF ho le Samrai for ho jong tho wai ai wa chika chu agom kum cha ve no wa hung lu no wa hung hal wa zamang ke yeng wa hin cha chu head of phan wa chu a phel mit zo we hin he thir khat chu phaitul kho jong hi Tamenglong to Jiribam boundary chat na ki chenga me the jong nai cha so bana so to ki cheng khom wa hin ji ahi ama hoin eng sit hen bol zom jing jing o hi ji ahi mun tina so pijo second ching theutin tuni phanai se benom khat chu zanivela jong chu infalanga pana zirbam hin zon Casper bulletproof gari tam tam ki tol su hin cho jong hi zirbama vai hin chu phating le center force ho jong lingse na zirbam lang ki tol lut be be o hin ipi thu ipila hong su dam ti sei thelo hin ji achun news update na ve jing hitin tuni phana thu su phaitola thil su chu in he diu de sa na za le ipan khomna banuwa taun a hin gel do wa ting le langa hi network data hi shut down na hin la hi jong le news in mu jing thina di wa he net kaya hi lo net na chu kamla ta ta ki chi akin upload na hin ti chu in he thiam divin e kel sawe tuni phana dingin e chan chu he thi do lai ga phun e kimu to kit ka wa dingin bon chawin dam sel tauti